Menteri Ketenat Water Resources ubak Komingwan Embon ula plie ke Office Trikam jang Executive Engineer Ketenat Water Resources Hamau Kerwat Southwest Khasi Hills. Haba ajing keren hakani kesengi ubak Komingwan ula banjur halor ke jingdan kam ban ai ke jing syakri ke bapaka hakajuk kepor ula kentui ke ofisar begini trailang bat kipat ba lembat kiweiru Ketenat Sorkar na kebenta ban pen urlong ke jing pentrikam ya ki projek papier-papier. Hakawai pat kalyang uniu menteri ula penpauru halor ke jingdan kam banyada ya kamei mariang da ka baong ba ka jingeda kita long kalong ka bakongsan na kabenta ka jing im jongi. Agni office na rom tak sni kat ai ka jing chakri khamba shu ya kani ka district ka batmai jongi. Lom giwa por tlang por lior ka don bet ki Menta ki wadoi pun gi baga lar ngablo. Portlang binele chino pimyo nama kata kada kami ini kro la lagi bakla kan noi pi wat kala er min hap thap klo oksigen ga bangi ring ber bung se man gasni la dangi bakla in hap thap klo kani ra perkhap ha namar dangala dagi wei ar bani ini tang naka daw jong ki cloud tap la dangi pene persa yagi cloud tap kibudan saudang sokun ingingan ongepi bahang ne senong do pia mau kerwat mas luar ngasih ke senong ko pengat ba try badon bone ki klam tap kibudan surrounding jomene ska nagar pa ya baro ki department ki prepare badon apok ke district snyoba ai jing trailer but department water resource department kenang ba kino scheme don ki beta bangi hablet convergent AM badan hang ne through you nan request baong ya EDC jo piru dan gino project na po di RDA ne dan gino scheme pidai bandia le some convergent nang ba kecing mentoy na kalian point ba